प्रेकाची पद वहशत गोशी चूँकि बाबा बलूचिस्तान मीर गौस बख्श बिसंजो अवालिया में गपोहाल बुआ गए चूँकि हाई हमरे अपतादो 2 सालानी तहा बिस्तो 5 साल जेला ग्वासिन तक इसी बावजूद बलूच सियासती तहा मायूस नबूत तक आइए मुदाम बलूच बलूचिस्तानी सियासत को तक और 11 अगस्त 1989 वादी किया बीरान बुत तो बलूच सियासत एक मजनी तवानी रस्त ये वाहदा में गुना गपोहाल करने गई मीर साहब करीबी दोस्त यूसुफ मस्ती का नई गुना गपोहाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वजह चूँकि मरूची में प्रोग्राम मीर गौस बख्श बिसंजुए बरसी मुनासबता चे गपोहाल करने गए चूँकि तो आइए करीबी दोस्तों हमराह शुमा चे सरपत बै के मीर साहब सियासी पहलू है कुजाम मस्ती अंची चीज़ें के शुमारा गेश अट्रैक्ट कुतगी और मीर साहब सियासत चुम्बू तक बलूचिस्तान और बलूच वालिया बीबी तो सारिया वशती हुई मां बाज मिन्नतवार हाँ के मारा मस्जिद मौका दाते या कंचे मर्दमी तारीखी यक लीडर के बलूच कौम तास्ता आइए मुताबिक में जुस्ता मीर साहब सियासी और ज़ाती ज़िंदगी की असना ये बाज अजीम ज़िंदगियाँ ज़ाती तौर भी एक बाज शफ़ाफ़ मर्द में भी था मीर गौस बख्श बिसंजो ऐबी नबी था चाहे बीमान नबी था मीर गौस बख्श बिसंजो मिजाज था बाज मर्द में भी था बाज वाश गुफ्तार मर्द में भी था ज़ाहिर है बलोच कौम में था वाहिद मर्दम भी था मेरे ख्याल के या ऑल इंडिया सियासत शुरू होता अलीगढ़ चे होती सियासी जिंदगी तकरीबन फुटबॉल घुमा उदा ये सियासतम को था पर गपड़े वक्ता कहते इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर भी था पर स्टेट पीपल्स कांग्रेस है रिप्रेजेंटेटिव भी को तो इंडिया है ऑल इंडिया स्टेट पीपल कांग्रेस है मेंबर हम भी था फ्रॉम बलूचिस्तान तो बलोच कौम में लीडर था अच्छी था कि तो चम्मा शांक बेचारे इकरे लेवल ये सियासत कस्सा न होता तनी वदी सिवाय मीर गौस बख्श बिसंजो वो मीर साहब कहते हैं आई बलोच कौम में दर्द बलोच कौम में गोमा आई था कहते हैं नादार मर्दमानी दर्द तो गम आई दिला भी था हर वक्त आई सियासत कहते हैं आई होती सियासी आगाज भी कराची अच्छे को था कराची के हक अलीगढ़ चे पैदा शुरू आई होती जिंदगी फुटबॉल अच्छे शुरू को लसपेला स्पोर्ट्स नामे एक फुटबॉल क्लब भी आई मेंबर बू आई फुटबॉल लेफ्ट सेंटर ऑफ हैसियत था पता ये कराची था कि इसमें कराची फुटबॉल एसोसिएशन है फाउंडेशन भी मीर गौस बख्श बिसंजो मांग को और आई घुमा ये सेक्रेटरी की अस्सा कराची फुटबॉल एसोसिएशन है आई सेक्रेटरी चुन्नी लाला तो बदायदा पॉलिटिक्स हम जाहिर तेज 47 पाकिस्तान जोड़ बह गया पाकिस्तान जोड़ बह गया मसला आया तो इदा एक सियासी तंजीम जोड़ को बलोच लीग के नामा तो वक्त के कलात नेशनल पार्टी ये कन्वेंशन बह गया या मीटिंग बह गया उदा मस्तूंग कॉन्फ्रेंस के असते उदा मीर गौस बख्श बिसंजो शो एज अ नुमाइंदा ऑफ कराची बलोच लीग के हवाले से उदा नुमाइंदगी होते पता गुड़ा वहाँ कलात नेशनल स्टेट को कराची सियासत मुंसलिक होते और कलात नेशनल पार्टी मुंतखब नुमाइंदा भी कलात शन था भले मीर गौस बख्श बिसंजो उम्बरा के उसने वती जहन था में दाश्ता कि जी मनी सियासी वारिस के उसने देमा आयोग के मनी नौजवान और आइए बलोच कौम में दर्द हमेशा दिला भी था और पाकिस्तान सियासत था ऑल इंडिया सियासत था भी पाकिस्तान सियासत था अगर कस से पाकिस्तानी रियासत था कसियर अगर इंडियन एजेंट समझता या रशियन एजेंट समझता आज सिर्फ मीर गौस बख्श बिसंजो भी था कि आइयर समझता कि भी चूंकि इंडियन ऑल इंडिया कांग्रेस का मेंबर भी था या ये लेफ्ट पॉलिटिक्स का और या कंचे इलाका ये नुमाइंदगी का कि उदा बिल्कुल सरदारी निज़ाम नेस्त हैं और आप उदा तैयाब हैं सज्जे मौशे के हमारे साहिल और वसाइल के उसमें हमारा इलाका ही पॉलिटिक्स का करेंगे उदा सरदारी निज़ाम ने और उदा ये मजने खेपे पैदा को बलोच पॉलिटिक्स था प्रोग्रेसिव नेशनलिज्म है एक तरक्की पसंदाना नेशनलिज्म है एक मजने खेपे पैदा को और बीएसओ जोड़ करने का भी मजने मीर गौस बख्श बिसंजो दस मजमूई तौर मीर गौस बख्श बिसंजो वड़े मनी शलब सियासी लीडर के उसमें
کم از کم انی مرچی کے حالات من گننا من چوشیں لیڈرشپ بلوچ قوم تا نگند گا. لالا ما یک چیز دانا کہ میر غوث بخش بزنجو صاحب آخری جو وصیت بیتا آ وصیت مطابق اور ہمیشہ میر غوث بخش میر صاحب ادا کراچی لوگ نبیتا اور ہمیشہ شمی گسا داشتگی درو ادا الائنس بنے تگا ایم آر ڈی تحریک اور اے وغیرہ اور آخری وصیت بھی میر صاحبہ منی خلا ہمیں کوتا بیتا کہ منی جنازہ یا منی آخری جو ہستے مستی خان ہاؤسا چے روانہ بکرے. تو یہ بعض مزنے جو ہستے میر صاحب ہے یک وصیت شمی حوالہ چے بیتا. مئی سوال ادا اسے کہ میر غوث بخش بزنجو ہے جو پولیٹکس سے خاص کر کراچی حوالیا لیاری حوالیا چھے شما چوں چارے اور شمی چوں درست سانجے پیسرا شمی ملاقات میر صاحب ہے گونا کجا بیتا کجا موالیا چھے بیتا چوں شمی ملاقات بیتا میر صاحب ہے گونا. میر صاحب کو ماں جی منی ملاقات ہوا ماں پیدا نہ بیت گا منی خاندان کو میر غوث بخش بیزن جو ہے راو بندی بیتا پرچہ کہ میر غوث بخش بیزن جو ہے وہ ماں یک رشتہ بھی میں استے منی بلو کی استا اودا بیوی ماتا آ کے استے بولیدی سردار استا ہماری جنک کا اور آئیے یک شینے کے استے آپ حصہ امیر غوث بخش بیزن جو ہے ماں تھا. تو ہمیں کا میں لوگوں کے گما ایک رشتہ ضرور موجود بھی تھا اور میر غوث بخش بیزن جو اروادی اختہ میں کسا ضرورت کا اور منا یاد ہے منی بلو کا منا کو کہ میر صاحب مشکلات کا بھی تھا میر صاحب کسان بھی تھا سالے مر چکی بھی تھا وقت تو میں کے ساتھ کہاں تو جالا لہبا بھی تھا تو منی پیروں کا اتکا منی پیروں کا وشتا لاتی چک لہبے ملے یک چکی انچے نہیں کہ منی خیال ہے بعد مدنے مردوں میں جوڑ بھی پرچی کے بعد سنجیلائیں چکی یہ کہیں غلام وشتا غوث بخش ہیں بیزن جو تو ہمیں ڈولا میں خاندانی یک صورتحال بیتا پتہ منی پیسے گما یہ مدنے قربتی بیتا میر صاحب پرچی کہ منی مسک منی پیس کے ہستے ہیں آپ لسبیلا سپورٹ سے چین بیتا پیٹرن وہ لسبیلا سپورٹس تھا پتہ میر غوث بخش بیزن جو فٹ بال کو تھا. تو کراچی بلوچانی حوالہ ہے یہ ہوتی سیاسی کیریئر ہم بلوچستان تا انٹری ہم کراچی چیز ہو بلوچ لیگ کے حوالے سے پتہ ایم آر ڈی اے تحریک کیا لگا تو میں ایم آر ڈی اے گپ جا ایم آر ڈی اے تحریک کر لگا تو ایم آر ڈی اے تحریک ہما وقت تک شروع نیا ڈرافٹ جوڑ بہ گیا تھا تو خیر ڈرافٹ وغیرہ جوڑ بھی نہیں ایم آر ڈی اے تحریک کے شروع ہو تو ایم آر ڈی اے تحریک کا لاتے ڈیفنس اچھی گرفتاری دے گئے لاتے کلفٹن اچھی دے گئے لاتے وہ یار اچھے میر غوث بخش بیزن جو کیس نے آپ ہاؤس اریسٹ اور اسپتالہ داخلہ جنا اسپتالہ اسے راوٹ سے گئے تھے جنا اسپتالہ داخل کو گئے تھے وہ مارا گوشتے کہ منم یوسف جان میں لیاری یہ نام نے آئے گئے من لوٹا کہ ادا چی جیلا بپروشا وہ برونا لیاری اچھی گرفتاری بدیا تو تاکہ میں لیاری نام بھی بے مزدورانی وسطی ہیں اور میں غریب میں بزرگیں لیاری نام نیا گئے پچھل لیاری کراچی تھا پالیٹکس سے مدنے گڑے بھی تا ساری مرچی ایم آر ڈی موومنٹ آئی ہچ نام نے گرم ماں کوشش کو پورا چاہیے رکھے جنا اسپتالہ چے شپے دو بجا اور معاشرہ کشے دوزے بہو جنا اسپتالہ چے گرم ماں یہ چاکی والا چوکا پیش کو ان شاء اللہ شمارا ہم خبریں چاکی والا چوکا مات پیش کو اور اودا کے استے میر سے اودا مدنے چھیں بھی تھا ہنگامہ بھی تھا اور میر غوث بخش بیزن جو گرک بھی اور بی بی سی ادا اودا لیاری نامت گڑا میر صاحب منگو کہ نی منی دل وشے کہ منی قوم میں منی علاقہ نام کے استے نو پدا واپس پالیٹکس تو کا انٹر ہوتا تو میر صاحب مدنی محبتی ہستا گو کراچی مخلوقہ اور اداچے کے پیغام بڑھ سکا میر خالف خلاتا وقت کے ادا چنے آؤٹ سکا مخلوق جستا کہ بھئی خلاتا را زم بکنے پاکستان تا یا نہ تو کراچی بلوچاں بھی آئی رگو کہ زم مکہ بلوچستان پاکستان تھا پدا میر صاحب کے شو پدا واپس بڑا ہمارا چونکہ بیسیکلی بلوچ لیگ کے حوالے سے شتگا پدا وہ میجورٹی کے ضرورت سے کلات نیشنل پارٹیاں لیڈر کے بیچ لیڈر آف دی ہاؤس آئیے ہوتی تقریر واضح ہیں کہ آئیے لائن آف ایکشن چیا آئی لائن ہمیشہ کہ بھی ماں جک آزادی قوم ہے ماں کی آزادی سلب کچھ نہ کریں دوستانہ تعلقات پاکستان کو ضرور داری اور ہما کلات تقریر کے ہستے عمرہ یہ رکھے اریسٹ کو تگے آئی سر کیسی کلات نیشنل پارٹی میں پارلیمنٹ تقریر جب تک شہر وقت تو میں یاد ہے وقت کے پتہ حیدرآباد ٹرائبونل
جوڑ بھی پدائر جو پیش کو تیدا بل میر غوث بخش بیزن جو مدن سیاسی شنیا آیا حالانکہ آئی وتی سنگت کے سے مذاکر آئی روشتہ بابا مذاکرات بل آئی عمرہ منا روشتہ کہ مذاکرات کے سے سیاسی اسٹرگل حصہ ہیں. اگر ویتنام جنگی تو فرانس صاحب مذاکرات بھی بہ گئے امریکہ اور ویتنام میں تو اروادی تو مذاکرات کریں اٹ از پارٹ آف یور اسٹرگل تو ہوتی اسٹرگل ہے ہوتی پرنسپل جانا چوشن نہ کریں کمپرومائز نہ کریں باقی راہ کشے کی خاطرہ ظاہر لالا یک چیز دیگه ما گنده که میر صاحب رند جو استے بلوچستان ہے پولیٹکس سے تو کشمہ چی گندے کا پیدا کیا ہوتا ایک نیشنل پارٹی ہے جو آئیے لیڈ کرنے کے حاصل خان بزنجوئے پارٹی ہے اور آئیے تو کا بھی ایک فیکشن ہے استے بلوچستان نیشنل موومنٹ ہے جو یک ٹیم ہے شمارا یاد ہے کہ میر غوث بخش بزنجو جب کینڈیڈیٹ تھا مکرانا چھے اور ادا تھی عارف حسنی ہے دیما تو اودا ہمیں بی این ایم ہمیں جو پارٹی ہستا شانہ جو استے میر صاحب دیما مردوں مشتارے تھا لیکن مرچی آ پارٹی جو استے فیکشن جو استے حاصل صاحب ہے گونا اودا جو استے نیشنل پارٹی ہے گونا مرج ایک پارٹی ہے اور شما بالکل ایک الگ ایک حیثیت نشتگے ایک پارٹی الگ ہوتا شما چو چاہ رہے کہ میر صاحب رن جو استے حقیقی جو پولیٹیکل فورس ہے آپ کو جہاں میں اچھا میر صاحب کے رند ظاہر ہیں پولیٹیکل فورس آئی ہے ڈیوائڈ ویت پروش آتے وہاں کہ ماں پی این پی صدر ہوتا من کوشش کو کہ سردار عطا اللہ اور وہ خیر بخش درستاں آوار کنا اور نئے پہ بڑے ایک پارٹی جوڑ کریں تاکہ آئندہ کے اس نے مزے مشکلات پیدا کہاں یا مافیز کو بکنے بلے منی گپ کسا نزو سردار عطا اللہ تقریباً منی موید آگری کو بلے پدم ایزنا و حاصلہ منگو کہ سردارہ گو ماں نرویں تو پرچیشن گو گپ جتا پدا کہ ماں شتے ہیں شتا ملاقات کو تے وڈا سردار عطا اللہ گو اور سردار عطا اللہ منا رگوشتگا کہ میں کوئٹے رہا کوئٹے رہو گا پد کے اس نے منترہ لوٹائے نا پدا یہ گپا دینا بلے یہ پارٹی والا گپا گورا پدا منا ہوتا چھے سنگتان تھوڑکو کہ بیا ایدہ معاملہ گڑبڑا ایدہ فیصلہ کتا بلوچستان پارٹی جوڑ کر گورا ماں شتا ہمشے کوئٹے میں نشتام ہوتا ماں کوشش کو کہ میر صاحب نظریہ کے اس نے محدود مبینہ اور ماں کوشش کو کہ پاکستان نیشنل پارٹی ہمیں داریں یا اگر مستریں وزیر ترین جماعتیں جوڑ کرنے بھی تو گنا نئے پہ وڑے ایک پارٹی جوڑ کرنے پرچہ کہ نئے پہ وڑے پارٹی میر غوث بخش بیزن جو ہے نظرہ ہمیشہ کہ بھی اگر نئے پہ وڑے پارٹی ماں جوڑ کرنے بلوچستان لیڈرشپ جوڑ کرنے بڑا اس طرح کہ اس نے سندھ سرائکی اور بلوچستان ای بیلٹ کھایا اور ای بیلٹ اگر کھایا تو ای بیلٹ تھا میں تحریک زیادہ طاقتور بھی آئی تھا نیشنلزم بھی تھے اور کلاسزانی تحریک بھی اور میجورٹی بھی معذرت کریں انڈی نیشنل اسمبلی ٹھیک ہے نا کہیں نہ چینج کرنے کی خاطرہ تو یہ میر صاحب ذہن آستہ میں کا یا آل پاکستان چھن جوڑ کو تھا بلے اسی کے سنگتان کو کہ نام آساری ہے بلوچستان پارٹی جوڑ کریں وہاں کے اس نے بلوچستان وطرہ مضبوط کریں سردار عطا اللہ بھی ہمیں کو کہ ماں یبری وطرہ مضبوط کریں ماں کو بھئی نال لے شما وقت پروشے شما سالے نال لے شما پروشے نتیجہ ہمیں طرح کہ شام بلوچستان پارٹی جوڑ کو وہ پدر اندام سے من وطی پاکستان نیشنل پارٹی رداشت من کے ہوتی پاکستان نیشنل پارٹی رداشت تو من پر کوشش کو کہ لیفٹ انصرہ گون پتہ اشیرہ منسلک کرنا پچھے نئے پہ بلوچستان چی ڈن کے انصر بھی تھا ہمیشہ لیفٹ انصر بھی تھا تو ماں ہمیشہ کوشش کو کہ منٹو صاحب اور سی آر اسلام اور باقی لیفٹ یہ ماں جمع کو اور یہ پدا ماں نیشنل ورکرز پارٹی جوڑ کو آیا پدا بلوچستان پارٹی جوڑ کو آیا پدا پروشتان سردار عطا اللہ پدا بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل دی بچے کے وقتی تو کچھ تو کہ کچھ ہے کہ ماں فیڈریشن ہے سیاستہ کنا وہ فیڈریشن سیاست تھا وہ 2/3 میجورٹی روٹی کے تو تبدیلی بیارے کانسٹیٹیوشن تھا اور وہ تھی چیزاں درست کریں اگر تو اسے کہ ماں علاقائی سیاست کرنا تو ماں ہما وقت بھی اشارہ کچھ کہ علاقائی سیاست پالیٹکس نیشنلسٹانی سندھا شاشستا درو جی ہم سید چوشینا پیروکار بلے درو یک لگرے گما یک بیگا تیار نیا ہمیں ڈولا بلوچستان اگر جوڑ کرنے کو بلوچستان ابھی پتہ پروچ بھی گپڑے جوڑ ہوئی پتہ یہ الیکٹورل انٹرسٹ بھی کھایا دونی انٹرسٹ بھی کھایا تو اب پروشان بھی رہو تو منی خیالہ میر غوث بخش بھی جو سیاست کم از کم
صرف ایک علاقائی سیاست کا محدود نبی تھا. ایک وجہ باس منتوار گما گپو حال کنگا مستی یوسف مستی خان کے میر غوث بخش بزنجوے قریبی دوستوں ہمراہ بتا گا یہ گپو حال شما دلگوش کو تن چونکہ کامریڈ لیننا مدام گشتہ کے امک دورے یک اسپور ٹیکسی بیتی فرق بس جاور واقعہ نہیں بیتی اگا نہ ہیچ تحریک چا اسپور ٹیکسا حالک نبیتی ظالمانہ نظام علافہ جودو کوچست کنوکانی سروک وتی دورے اسپور ٹیکس بیانتی پدمنتگی نظام علافہ اکے توار چسکن کے اسپور ٹیکس مزن دلی ہمت و پدمنتگی مردمہ وتی کمنٹمنٹ ظالمی نظام علافہ چست بتگی تحریکانی نو کی واقع توانائی دن میر غوث بخش بسنجو ہمیں وڑی اک مزن دلی ہو عوام دوستی سروکی مردمی نامی میر غوث بخش بسنجو یقینا بازی عوامی تحریکانی اسپور ٹیکسی زوریہ گونڈی بریک بریکا جی پد گشتری گپو حال کنی